microwave. Ushilo umbangela ebusuku. Watabuka ngamawindi. Basampina basi. Nabathi uzama imfuya kuthula intshanza diko. Udeke ngizama ukuvusa isibaya sekhetha ngoba ikhathala mfuyini. Awazwe. Nabazathi ngane zami othola vele ziyafeba lezinga. Hayi. Ingane iqoqile izikhali nembezi ngalo ukuthi abantu asengihlengahlenga ngeminyaka emingaka. Kanti sisempina yazo ufika umfowethu nje washaya ama-1000 phansi bese kuthiwa vele ngeke ingagande ngani ukuthi insizwe iphathe kahle kuthiwa vele isigebengu umfana sebenza athenga imoto kuthiwa vele iginza kade sambobo kanti umfana uyayeza mena nangathi ufuna ukumetha amantuthu waya sasabala nomntana aphume mina kodwa aphume usuku sandinothi izinto enje security angawazi wena wazi nje ukuthi umuntu ubhekana nestep sakhe kodwa senza bakanithi iBhayibheli okwenzeke ngesandla size singakwazi yes okwenzeke ngesandla lesi size singakwazi ungathi umuphile mesutshela lesi ungathi umuphilise ngalesi mesutshela lesi alright akukwazi kwakho ukuthi okay ayike lo leli ihembe waliphiwa yini ungabe usutshela ushilo ukuthi uma ungasutshela ukuthi ihembe lami ezami ifanele lithi ngiyagwabala ngejazi elimhlophe ukuthi iwaqesha mfanele ijazi lami uthi ngiyagwabala personal.